Medicube Official Clean and Glow on a budget set. HR Glutathione Glow Milky Toner, Vita C Toner Pad, Vita C Capsule Cream, and Kojic Acid Turmeric Gel Max. HR Glutathione Milky Glow Toner from Medicube, which I love it. Just like that. We have to shake before we use. And this toner can help things like dark spots, aging, skin barrier, fighting for radical. It has 6 different peptides, which helps to keep your skin hydrated with beautiful, glow, glassy skin. See? Medicube Deep Vita C Capsule Cream. 1 capsule is more than enough for my skin. If you are more dry, you can use 2 capsules. It contains 50% vitamin, water, and it has 5% different derivative vitamin C. Medicube Deep Vita C Pad, it helps to even skin tone and also gives you beautiful glow. Kojic Acid Turmeric Brightening Gel Max, great for hyperpigmentation, dark spots, and scar. It does great job exfoliating your skin and leaves very hydrated. यो मेडिक्युबको चाहिँ थर्ड टाइम हो मैले युज गरेको धेरै भयो. मेडिक्युब एकदमै राम्रो स्किन केयर हो. 100 out of 100 एन्ड भाइरल इन टिकटक. स्किन स्मुथ बनाउँछ, रेडियन्ट राख्छ है, ग्लासी, ग्लोई, डार्क स्पट्स एन्ड हाइपर पिगमेन्टेसन सबै कुराको लागि हेल्प गर्छ हैन. एन्ड किप्स योर स्किन ग्लोई, साइनी एन्ड ग्लासी. तपाईहरु कसैले ट्राई गर्नु भएको छ भने लिंक राख्दैछु, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. ह्युज सेलमा छ. 49.90 मात्र हो यत्रो स्किन केयरको गाइज. 49.90. ओरिजिनल प्राइस इज 114. मेडिक्युब त एकदमै रन आउट भइहाल्छ किनभने एकदम बेस्ट स्किन केयर हो. म चाहिँ एकदमै कम्प्लिटली अब्सेस छु यो मेडिक्युबको स्किन केयरबाट. मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ. मेरो स्किनमा एकदम सुट पनि गर्छ. स्किन मेरो कति चेन्ज भएको छ. एकदमै गुड डिल छ अहिले. ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. It's really huge sale going on, guys. If anyone is interested, grab your order today.